Сагат ирыштоны жаққушчыта шатыллагырым бұрткот той амғудай раждар. Уйкуғы бафты диясаж республикайн аштыш комбайны кайбалға той уйфарсым. Омы валдайшам техника факаштышты шыхаг республикатадыр. Асаж ирыштоны уалзыгантта арымбұрткот той ақшашада дуын иумин тоннайы. Уйфарони мабаргай усып пардаш мин тоннайы фылдар. Дуамин ақшарда шамажықа 10 хазарады кушчытын техникая кай нафак котта уйты хайша тыллаг афойнадылны шымбұрткот той. Ирыштонын ыртаккадар нафакканынс хоравшнайн машинета амаша фылдархат райшын шыхак регионтай. Автодын разырттаны республикай қауын хазарады ама фалхашады министр Маржойты Қажыбек. Учитывая то, что местные сельхозтовары... Асажна тыллык майраждар рымбырткот там уманыма балхат там аштыш комбайным. Шыхаг регионтадарнам факаштышты техникая. Раштагманым ратту иртынашт машиной. Боныкад асаж бантон хоржнауд фаланын на куштыта нафак олымпыкот там. Хоровшнайн куштыта афоныл кнабакот тайкам. Уадуи авжарыдам фабара гудайт продукции харшкадзинадыл. Хор Шнайдерсыд элеватортын. Фермерта ютан калмакашынс хорарх кайфафылдарузан умам. Инеташа продукция авайкот той. Фарон ама андаражи маварге хоран иш каттарарх. И наш дарта шыхаг республика тима банхашканзыштам.